jwetsa nna he ba code ya hao e reng 663 haina x haina nix ke 663 na fela le lihlo le redi ka hare na le leihlo le redi ka hare mosebetsi wa one le wa o possessa fela lo bolaya ho na le batho bao ba bolaileng wena spiritual ba kae ha ona bana ba 5 wa ba tseba physical ke ba sebukeng ha se ba sebukeng okay mamela he Zondo la ka kopana le yena meeting o wa lona wa bosiu ne le kopana le kae le kopana Orange Farm Sfateng se ka extension ke kae ke 80 ka ba ika hodimo kwa tankeng okay so batho ba ne ba ya mone le ba bakae wena wela kae 777 kapa 666 kapa 888 666 oh 666 o se ile a fa di orders yena o ne le kopana fela ne le hona tlofa moporo yena mparo ke nna nthusitse hore re bolaya mo mathapela re se ka mmolana me re mmolaye moyeng so me ya mathapelo le mo bolaile moyeng o thusitse jwang mporo yena la le ntse a feeling ya ke powder o bo etsa ha ne ntse ke bua le mo mathapela ne ke mtshela ka yona so ka me ya mathapelo o hae wa tseba mathapelo yena nna le mathapelo ke rona re bolaile mme wa hae moyeng o ka ya mathapelo o teng o ba ka ntle okay ke tsona fela tse teng ho komphetse ke sa di tsebeng ntlamile ke ntsisitse o swa ka miscarriage o ka ya uswa ho ya o ka ntla o kimimana kapa o sa thotse ngwana ke moimana so o hlotswe ke ho metsetsa miscarriage we o na rapela bosiu o ntsa rapela le hona tje wa tseba hore o no tlo metsetsa miscarriage la mjwetsa e ngwe hape na le ngwana no moso ne tlamile ke nkile moya wa hae re sebetsa ka moya wa hae wa o ka yena ke ngwana bo mruto ne re kena kerekeng ya hae so le hlotswe ke abuti wa hae ke moruti o wa rapela so le qetetse neng ho theohela hantle it's last week okay ne ba o tshepisitseng wena ntshepisitse hore ke tlo ba richi ke tlo ba gore ntwe ne hane ke qala ne ba batla hore ke be yona ne ba batla ho mfa botle ba noa ka hana ka re ke right ntse ke le tjena so ne ba ntshepisitse hore ke tlo ba richi gore ke tlo ba richi ho feta motho wa lefatsheng mo le motho a itjetsang go o richi mara ha no fitla hona